ljudi, veliki pozdrav i dobrodošli u novi video. Kao što vidite, po naslovu klipa, tu je dugo iščekivani naslov. Čuli ste pre par nedelja da sam rekao da ću proširiti kontent. Znači, neće biti samo anime kanal, nego će biti tu ubačeni i superheroji. Nije bitno da li su oni DC-evi ili Marvelovi. Znači, pored tih superheroja, vraćam stare teorije, priče i ostale gluposti. Naravno, sve to isto i za superheroje ubacujem. Da ne dužim dalje, krenimo. Igramo Injustice, igrica koja je već odavno svima dostupna. Doduše, Crack je skoro izašao, iako je to prva verzija Injustice, sad ima i dvojke, a kad smo kod prve verzije, ja ću upravo uzeti online kroz par dana, jer je snižena na Steamu na 3.5 eura. Bukvalno odvojite jedan dan pare za užinu i možete kupiti igru. Znači, krenemo. Igra ima, ja ću izabrati joystick, možete igrati na tastaturi, a meni je na joysticku dosta lakše. Imate story time, određene borbe gdje su dobri protiv loših, zatim imate dosta drugih stvari, sve vezano za istu stvar. Ostalo imate Star Ops, svi znate Star Ops recimo iz Flasha i ostalo, misije po njihovom žanru. Imate single fight, to ću ja izabrati ovog puta, jer ću sukobiti moja dva omiljena superheroja, Flasha i Batmana, ali ja ću izabrati Flasha jer mi je on nešto draži. I da, nije Flash iz poznate DC-eve serije, gdje je glavni lik Barry Allen, nego je Marvel Flash, to jeste malo razočarenje. Mada vi to ne možete vidjeti sad kad ga pikujem, jer mi je kamera gore, tako da nećete moći da vidite. I evo ga Batman, i također imate dosta negativaca i samo superheroji, tako da možete onaj određeni fight iz dva različitog univerzuma. Naravno, ovo nije nikako merilo znanja, niti snage. Izabrat ću Medium, iz razloga što sam tek počeo, ali Medium je dosta jako, vidjet ćete i sami. Mislim, bez ikakvog govora, Flash bi sigurno dobio ovako kad bi gledali Batmana, jer je Batman običan čovjek koji je brz kao munja. Mada kad bi se ovo desilo u nekom filmu, sigurno bi ovi kreatori napravili da Batman pobedi, kao što smo vidjeli recimo Superman vs Batman, da je Batman mogu da nadjača, da je čovjek nadjačo nepobedljivog čovjeka. Znači, nigde logike, no nebitno. Imamo 1000 terena, kao što vidite, Batcave, Injustice, Ferris, Metropolis, Hall of Justice. Ajmo izaberemo Atlantis. Nećemo Gotham City, da ne bude Batman u nekoj prednosti, iako to možda ništa ne znači, ali da mom mozgu bude lakše, igram s nekim kao uživanjem. Evo ga, tu su animacije za Batman, skipao sam te animacije. Ok, već smo krenuli, ok, dođi. Inače, Batman ovako kanteruje Flasha u ovoj video, vidim kako se to vidi, čovjek šta radi, jebote. Nećeš dugo, Nećeš dugo, sine. Ima ovo gdje može mi priđe, i onda ja ne mogu sa super brzinom dođem u njega. To je ono gdje on counteruje ovdje baš jako. Pa iskreno kao što vidimo to jak mega mod, u stvari, on me bukvalno ubija, nemaš ni jedan hit. Bukvalno nemaš jedan hit. Bukvalno to mu dozvoli. Upali smo u brzinu, ušli smo u brzinu, Ovi može da odgurne, možeš išli da odgurne, dva puta ima odgurne. I sad brisane dobro, bravo. Ja sam izgubio ovaj kao armor, ali to znači ništa, ovo znači... Opa, imam izgubi armor, sad smo ono quits. Iskreno mislio sam da će me ubiti ovako, iz onog što sam odigrao par mečeva i ono neki dobio, neki izgubim. Ali kad uspredem ovako malo štos. Evo kupu sam štos. Sine. Iskreno Batman pašta. Ne može sine, ne. Vidi ovo, šta je ovo druže, kako može ovo? Onda može se koristiti terena, ja očigledno to ne znam. Pa sam mislilo sad, samo može ne dobije. Odgovor neće. Agir. Ok, on je ovdje sigurno je pukao jer on će ostati bez life-a. Ne, ovdje! Jebem ti Batmana! Dođi mami. Sad ću vidjeti animaciju kako je to kad pobedi Flash. Evo trči malo sprda Batmana. Rekao sam nije Flash iz DC-a, ali ćemo oprostiti Marvel ovog puta. Biće još ovakvih borbi, izabrat ću po 3 komentara, pošto je sad samo jedna borba uvod ove borbe.
a izabrat ću po 3 komentara gdje ćete vi pisati borbe. Prednost će imati oni koji objasne zašto te borbe, znači imate dosta heroja, ne znam to da vam prikažem sad, mada možete sami vidjeti na heroj list koji ću recimo da stavim pinovano u komentar. A ovaj uvodni klip je malo kraći, sad ću vam reći koliko vremenski traje, možda traje nekih 5 minuta, možda 6 sa svom odjavom. Tako da, to je bilo to što tiče ovog videa, nas ste uživali, a mi se vidimo u nekom sljedećem. Do tad, pozdrav!